wait on the Lord or say chain erade abusia for na ochi asan ko pro abeto yembio sa na ochi mu nyinara ye de kwata na adisua ni nyina ye de ba na wiye ye wo adisua etoso du miensa busum miensa akwantu no nyankopon adom ye de ba na wiye wo sa na ochi mu na adisua ye di adisua na chi kra na di twatro kra no wo se twen erade me ntwe homra sisia. Chain on Yankopon Boshi, dear, not the ever can say, ever chain, rather, yes, I did. Why we wait? Yeah, train so now, me and the Bosch and the bomb said. Because if Gemma were a day, me who say, be a better, a chain Dr. Collins. Enti, and my young so and ne a Christo for so, and see any that so say, send your how ni tea biara. Nasa or Don Emma Warding, Emma Tim the chain. Abusia for omande she adofono mo mo hwe ene mo amutie nyina ye de nchia sonko enam ya jinkopa Yesu Kristo nso ede ema mu nyinara ye besan ama mo akwa aba sonko kwan so na afi yada mo ase sonko kwan so se mo de mafidie ede to London Ghana memenda akwanhofo Sabbath school na afi chose mu empensem mu se na midi kan kan no kota emu no na no esua Psalms ana se enyom enwoma no ye de kota na aba na wieye na otwi mu no and the last lesson I hear for the book of Psalms. So share atifia samna or say wait unto the Lord chain erade mabwa for no aya krado enchibia medo mwadi edi achemo but answer na no me nkutie enyum emfree church kwa for homra.
yɛbɛda yɛ nuanom church kwafo ase wɔ enwuma omode ede ama yen ene na ma memfa sa akonya ya nsa na meda maboafo ye di nso memfa asida pesi nso mfa ma adwumaku a ombo ye chidon na ye sa adusian ya omfa de kowiase afana enyina 3ABN TV Ghana omo ye adwumaku a wafa TV adwumade ato omo nso se omo de nkofo ogbo nsem asabe ento asum dawuro no omo de onyankopon asem ena omebo hu dawuro ede akira mansa nyara sa wo hwe na se wo mbo bia pese de bo 3ABN TV Ghana obo se de omo foni anase omo de number atu yemfoni na nifa na fre obi beje so na kakra bia obetumi no odi abo 3ABN sana if you want so na hwe Hope TV Ghana omo nso omo fasa adwumaje yi ede kowiase afana nyara sa wo hwe na se wo mmo bia odi bebo Hope TV na pa cho fa won number na edi beti yemfoni na ni no obi beje so na kakra biara obetumi ne fa bo Hope TV onyankopon ebehia sara nso na Hans TV nso wo brekum mamu omunso afi na TV foforo ma bakra dwumadi omudi ane se okanyame asem a omunso omufa de kowiase afa na nyina omufa sa ye dwumadi nso de kowiase afa na nyara ti se wo mmo bia opese odi bo Hans TV nso a pa cho won number ba begu yemfoni na fa na fre obi beje so na kakra bia no a obetumi no wodi aboa Hans TV na onyankopon so ehira ebia na won so de wo ye de aboa ma onyankopon asem no atimi atra kowiase afa na enyina no ene ewie ni saade a ene na yewo adom wo akudamfo bi wo hase o mba beboa na ye de sa adusian mu pensempensem mu de abramo me de musonfo Bismarck mensa ene me wo Elder Kingsford di aboa ma eka me ho e wase Elder Kingsford ye mo akwaba and that's say ene to nsafre watimi aba Elder Kingsford ye mo a mo hwene de biara oboa dwumadie yi odi mu akoten pa yi ene mani age me wo anti Christiana oben apia e wo menchen wa. This is the first time anti Christi ababeka ye hunti. I'm so happy say and anti Christi ababeka anti Christi ye mo akwaba ye ja and that's say ye to nsafre no watimi aba meko manimu a na meko Elder Dr. Alex Collins afanso enete ekonomo no Elder Arthur ye mo akwaba Elder de sene mu a motahwe de biara ye ne no o fidie mu hase a ye ne no ye sa dwumadie yi Elder eminim ye se abusianfo nyina ho ye great meko eto no ho a nyina ye pastor Sofopeni Pastor Jojo Bonnie pastor ye mo akwaba. Thank you. Pastor, so na senior yenim no na we landing Ghana me nda kwanwe for Sofopeni na send dem se conference for him na free ensem ba ye kiro mo se o mo de no koba bia krompo a ye be sa akọchi na ba pastor sa ka ye ho ha we this edition no e last week na pastor was so this week nso o has a pastor ye mo akwaba say ye to safro it does. Thank you. Thank you. And then na moma ye mompaye na fe yen hwe yen addition mema Elder Kingsford abompaye amaye ya mompaye adom nyina ewra ye da wase ye bofo ne agifo ye yiwa ye ne kamfo din ye da wase anese ne fata ye da wase se ne da yiso wasa ato nsa friends ye mra wonyuna se e metra ona ase o na mo konkron so enkyerɛkyerɛ wasem bidi edwumadi mu akotin Onsamo ye bebi mu bi nini akoma mu na nsem no ba ye ho a atimi age ade agu akoma pon so na boaye ama yatimi anante na nsen bone wiase mu ahye odi animonyam yesrema ya tiefo so wase mu bu akoma bi aye den na mpagya yen emra wanim na de chance one se nsiesie ma nkwageda no weni esre wodoba Yesu Kristo demo amen. Good, Masai ama munyina akwaba bion great. Additional yako end last week no na ye hwe additional etoso du mienu no kwasem se last week additional na additional de pa ye ose osoma eni awieye. Ye hu se additional no se ye hwe de onyankopon aya amaya na che se ye kase ye som nyankopon ye yi na ya eni kwan se ewo awieye because every day bia wo de nyum foforo e de hye ya no bibi everyday bia wode nwom foforo edihye no so ya nwade ewo ya brabo mu wo hwe bra ye boy ye mpintin kwa ye ti na wo hwe ekiri tamba bia na wo na wo hwe pempeso anyame di waduru ya na che so ye wadwen so be praise nyankopon I will be an unending and na sa adusua no ede my this week no
yɛde adusua ne ba na wie yɛ kra kwata no a ende right na ohwa yɛadusua no yɛdru last quarter last week of the quarter sisi Psalms no wɔde afa honhom adusua mu no kwasem sɛ yetu koise honhom akwantuo no yanya experience ɛwɔ nyankopɔn na debɔ mu nyankopɔn ne kɛseɛ mu nyankopɔn ne tumi a ɔwɔ sara nya yehu nyankopɔn ne deliverance like no ɔgye tumi a ɔwɔ anigye a wɔde amaye ɛna Psalms no baabi nso hɔ adwo na ne ye mpenten kwa ne ɛto da bia na ye fi sɛ onyankopɔn wapaw yɛn saa suahunu nyina Psalms no edi aba be fam kopem sɛ sesia no Psalms no edi hwɛ sɛ onyankopɔn no mpempenso bi beba ye nyina obeka ye nyina bum na fe ye nyina ya som no na bɔhye onyankopɔn de ahyɛ yɛn sɛ ye nyina no daachi bi no oba be fa ya kodi ɛda no ɛda son anase ɛda eni awieye no ye nyina yatimi anya saa bɔhye no nti si egusu twɛn onyankopɔn bɔhye yi dia na de ebeka ne sɛ ye betwɛn ewrade nye saa ne tie ɛno nti na wɔhwɛ last one na wɔse ye ntwɛn ewrade na kyɛ sɛ ye twɛn ewrade for a good thing to come but the point is say ye twɛn ewrade ye before the arms and as ye de yense be se demri from near twɛn ewrade and as ye twɛn ewrade wɔ kwan ben so ye kase ye twɛn ewrade a na se kyerɛ ne sɛ ɛno na saa na otwi mu no ye pese di wie saa kota yi nyina na disua nka abosam no ye fa free Psalm 27 verse 14 yentie sane ɛhɔ no asam no esitie Psalm 27 verse 14 yeah osema wani ina Awurade so hye wo ho den na ma wo bo nyedru ane ma wani ina Awurade so amen amen so Psalms we a very powerful Psalms pa no kwane sense o se ye ma yani na Awurade so na ye ntwen Awurade se no kwase sense wo twen ade a ye adusua bi a na twen ye ka se twen bibia in fact twen ye easy se wo twen wo ti sensu eto na winter se na weather city na gina bus stop na wo twen bus na ma and now better train ase se ni esiti ye kase twen a eto da bia na ye ho prayer ye twen na ne ma na masa na ye ho prayer ubu se na ya ye basa ya to baha ye hu de ye be ye ntimi ntwen ye ignore bibia because enkoye bibia enkoye my ba Psalms we tu ye mfo se ye ntwen na ye nya abotre ne ye twen a nkunimdie no ebeye ye ndia wa ye bewura sa twen we imu asem ye na fe yehu se ne emu asem esi etie pa eye enti ye ndi kan na ye nhwe ne edi kan no otwen no ho frɛ no se ne o kan no nti ebedi kan ahwe Psalm 27 verse 14 no de ya kan eno na ye yanka abosam no wait on the Lord be of good courage and he shall strengthen your heart. Wait, I say, wait on the Lord. Yenhwe Psalm ya di kan akan 27 no. Afi yenhwe 37 7 and 9 no. Na afi yehuri akan 34. Eno se ne asama oka no e wo hono 37 7. Osi ye koma Awurade. Good. Na to bo ase twen no. Nha wo ho de ne kwan esi no yie no nti. Onipa odi ne boso no enti. That is 7 no kind 9 no so. 9. Osi na obeyi ne bonyefo ho. Na won a wo twen Awurade no. Won na obenya asase no adi. Amen. Amen. Great. Yen fan so ha na fe yen hwe eda. Sa Psalms ya ya kan yi. Infoni be ne twachire. Yo mi amista. Dalase. Sanse ne be ko Psalm no. O na wo kan otwen. Otwen. Nzase ye de ba yenya sade esiti otwen ase owi ase a. Otwen ne se metefa ko na afi bibia edama makoma proso no. Me hwe animu se beba. Yeah. Onyame so asem ya wo de maye. Enema mi ensa nam de me hu wo mu sa otwen no. Se broni beka say anticipation, expectation. Na ye twen no so na perseverance so kom. Twi no say anticipation is say ye hwe kwan. And expectation is ye de ani ato bibi so.
na perseverance ye mia ye ni na akenkan sem no a ye kan ye no 27:14 no o kan bibi o se ye ntwen awurade ye nya kokoduro be of good courage no better he will strengthen our hearts and ye jump ko edu aduasa enso ho jichemu enkono ono so se ye ntwen awurade ye ma yakoma entutu na obesiesie ya kwan na odimboye ni de ni niema a woye ni nyina wo se be de betwam sa na se wani da so bi wo Kristo mu wani da so sa ne Psalms no so wani da so e wo Onyankopɔn mu ti wo twen awurade ye de ani to ewiase a to da bi a na ya brabo no se de ohaw bi ebeba ya kwan mu no ni yakoma mu abu ni ya hwese omo form ho to awurade so ebia omo di ni de adwen ekosi omo so but ye wani da so kese bi e wo Kristo Yesu mu ti sa ni da so no ena maye sa expectation se onyame ne bosha a wode amaye no ebebam se bosha ne bebamu di a na wo se me persevere me de me ho to awurade Onyankopɔn so na ye twa awurade no enwom aduasa 63 verse 1 no o ka bibi wode toto asase a aye pete so se yekọ omo te desert a o woko through desert a osukom bedo na so wani da so bi se de tie bia no onyame be yiwa firi saa ohaw no na se ye twan a se de introduction o sika no onyame e friend se ye ntwan why we waiting ye twan se onyame ne boshe ne bebam se emre bi ba anida so aye wo no mu no Kristo bobo ani manyina no na saa ohaw ni abebrese ni amani hunu ayekom de ye hunu no saa wiase e betwam eno no ma ye nida so kese na si ye twan a na wo se me fold me arms na me tena fa ko ana na saa na asem no another Psalms no ode e ka kire se we Acts chapter 1 verse 4 to 8 wa uza mra Kristo ewu wa senu anase eso no na chidifo no omo abamu abu yewura yedi na chi samre yakunu de ane enye na omu tete na so na Kristo ahye ombo se omo nko Jerusalem no omo nko twen so omo twen ya obema won konkron obema won konkron na ba omso yes na won konkron no ba omso obenya tumi ni ahoden aya dwuma ode ama om sanso na ode ama yen emra ye twen ni ekọ how me on kire se ye twen se Kristo beba ti ye mfodu ye arms that's right na we have to bear witness said the asuafo no onkonkro no ba omso wo ask no a wo se omu peten no omu yi Onyankopɔn adwuma okay nipa bebre akra bebre e ba ne nchen sa na wo expect it from us okay enu ti no otwe no de otwe mu no e the stress bebre be ba yen so because waiting is not easy that is ebia ye tu kwan na watwa take it to go through airport now we try and say me drew an airplane or as a plane be to 11 now via man announcement 12 who expect so be to then so the time lapse no e ma wo ko stress bi mu nti e wi ase e wo mu no o twen enye easy then so anidaso a wo Kristo mu no nti no e ma wonya abo aseto e ma wonya anidaso na sa anidaso no e na ma ye de ye ho to Kristo so sampa ni nsem biara waka no ebeba yo me da se da wa to bo acheche mu pa eye Onyankopɔn enhira se wa ye na sa amaya fe ye hwe wode ye nkitawudie ya yonkofa ye ne Nyankopɔn ewo no wode toto abofra watwa no nofo no na sumdwe ewo ne maame enan so ye hwe Psalm 131 no a few verses be per ena say ewo ho no ye hwe Psalm 131 oka asembi ho ne yenhwe your relationship with Nyankopon sen na esitie Psalm 131 say ahobrase ne abojo Erade makoma inyedwe na mani ntra ne nton na menye apompom pe na menhwehwe anwanwade a echene me ampa majojo mekra
mama no ayikom se oba wetwa no nofo a owo ne na ho ane mekra te se oba wetwa no nofo Israel ma wenina Awurade so infri say nkosi da amen amen yo pastor Jojo ma mimbisa sa Psalms ya kan infoni be na o twatwere yen wa ha emi ya se twi no mintimi nkan ba ye antichrist kan no because haughty what was also dwe emehu dwe na abofra aise wa dey ye tene free ne maame your friends no for nsu eho enti the Psalm 131 no kire David ene kasawo de oka o hyase aka ne se Awurade mama koma nye dey enye dwe enti yehu wiase aye nyina yetim yehum se edwe aba enipa bibiri ekram anase ye ni yemu enti Psalm 131 na ankasa no de David eka no o ka bibi aba proud behavior ahomaso because until no say ema edwe ye bibia ehu papa because edwe ma wo ye den me hu say me ye better echen Dr. Collins me hu say me wo your kind of platform bi ana say me wo scale bi Elder Collins and Mama Christino omo ne enye den enye pe nti David bo nyame ma kokoko nti onu so hu say de oka no onu deny o say debi Awurade me de me ye den me nyesa because onim say e ma edwe ana pride any bre eba ye kuma mu a ye ma ye den ye undervalue amfo that's right me de me ho koso obi a ka bia no me hu se wo de na afi e ma boasting na ye den e san di akire na wo Bible mu bebre different illustration nyame eka se ma ye ma sa boastful spirit ma ye ma ye ho so enti odi susu eyun se obey them over trust nyame and need the main year the whole of all kinds 133 no or person all kind of self so wo nyame di and as a woman wo do ho depend trust any hope e wo nyame no e be bre sa ahomaso eni niema na eyeden eto ba bia e be pre into the balance no ye kan akola enti sen na said the all kind sen ye de toto we hu sen na we akola ya den a piece of a wing child yes enti se me maame ana say wo akola ya wo no foforo na ne maame ete no afri no fo no o say enye easy and any word wind no enye easy because or try say or akola no be stop depending on the breast milk gradually no or be man dey solid food but ontimi nye ne dey ye nye ni gidigidi ye ne ge kakra sana sam no all chere say relationship with God because ye shall say ye can't do that wait upon the Lord. That's right. And he say wo akwala no so no depend on maame say the maame be boa na gradually no wetimi awini no na wetimi ahyase di solid food kakra sounds na your relationship with nyame no e build kakra na emumu na e build na akwala no kai say o depend on maame on go depend on breast milk and depend on aduane is another thing but the main factor ne maame na e so de ma no sounds na yenso na Christo so mu any ye relationship with nyame no we depend on God and to depend on God no na no na ebo waiting on the whole lesson week no the can because me maame na di maame me maame nya mfa maame a me nya bi ni me maame nya mfa maame a me nkosua me nkwohwe obi aduane me maame nya mfa maame a edo me konkro bi amfa maame basa me ti Awurade mu na me ti Awurade asem ase a eno na be boa me ama enti wudi dru ase ho so a wo kana Matthew 18 verse 3 na won say Yesu e make example bi eka chesuafo no kai say o maba no Awurade obi apeso ye great enti de na nyame ka ho no na on ka say o monye de mo meye se nkwala o child de no ka no say childlike spirit a different from childishness. That's right. Well, there's a big difference there. Mama may say debi yes sir. Have the childlike spirit. Akola o ye innocent. Akola o brain ho ase. Akola o depend on the na wo form be. Enti se sounds na be Awurade mu na wo depend on Awurade. Na wo show sa innocence. Na wo ye sa humility na Awurade be den. Obetimi ama wo so. Obekire wo na kwan. Obetimi agina ne mu. Enti aho kire ne ba mate Awurade asemase
me mpepere me ho enkoye bibi waiting on the Lord no sana me mete lessons na se wa amen pastor wa ya de pa wa chichi mu ama yina enti ase mu awie mu die me da se yento aso na fi bringing in the sheaves eno nso ye pese ye hwe ade maye ahoden eni anidaso as onyankopon enkrofo Psalm 126 ye hwe na kakra from 1 no to 6 no ye hwe sa kenkan sam no se ne sitie na afi ye hu se ne bekasa ho Psalm 126 si ehwetre da so no se wona wodi ne suogu di ehrusie betwa. That's right. Bra Erade di Sion free no mum sane bae ye se yen se daye eno na serious share yen enumuma na enigye adwum share yen techere masoma eno na woka no amaama mu se Erade aye adekese ama won Erade aye adekese ama yen eni age Erade fa yen free no mum san bra se anafo fem asase so asutene wona wodi nisuogu di ehrusie betwa se mpo wodi nisuo nenam kura aba a woguo no a wodi ehrusie bekura na yemfi aba. Amen. Amen. Great. And you know, Auntie Christy, yan share hase no anidaso ben ena Psalms we ewomaye. Adisuano so hwe 126 na de kapa efa ho ye. Onyamegi a oje Israel for no. Ebra wo kon nkwason for so many years no je won sign eba and wachi eba Jerusalem no ehun se omufa wo hawmu omufa titi mu ebi kura pa aba nanso so no enu nyina no nyame anja wo mukwa osan boa wo mu san de wo mu ba anigye mu enti enumu ne ma wo mu anigye ya omuto dwom ede eyi nyame aye na saa anigye num no so no eboa echichi afoforo every say ya want to aso enti sabre yenya ye wo eye nokre Christopher a ye wo wiase sabre no esan ye to aso ebepem ne saa na ohaw na omko mu no eno nkire se wo ye Kristoni a wonko saa ohaw no mu bi ubekomu ti se ne Israel for no call ohaw ne atiti mu so ye Kristoni a ubekom na nso se ne empenfo edi kan aka ne sese yenya otwen honhom na ye besan asere enti akenkan sem no kono se na omukra nyi ni se ebe ombetime firi nkwasom num ti eba asa na ye omuse eye daye enti saa na ye nsoso na eto aso no so esan eka emeye hunu se ensem a etoto wo mu no esan ye adesua ema yenchire mei. That's right. Ewo gidie mu ni eni ho na nsu gidie ema ye hunu se sansem ni nyina asisiye na ya mpanso se ebe ekọ na wieye nti ye nso so ema ohaw bi eto yen a ye hu se eto obetwa nti ye de otwen Awurade no eto obetwa osan ka efa desert a efe ebeye esutene emiehu se nyame ye nhihye foforo ema wo musa na ye nso mprempre no onyame ye nhihye se ye hwe se sabre asase pese a enwura ni ho hwi ni won so onyame to ni nsuo egu so ma nsuo ni nyina aboaboa no ema ebeye from enti ema yen so ene Christopher so esi enya ni daso se ni ohaw ni tie biara ni amane ni tie biara no onyame ebeto ni nsuo aguso ama ye haw ya mane no na yenwum to no so betwe afoforo a omunim Awurade no ayeden aba Awurade nchen ne ani omunyina se de ogufo egu na ba ode yaw ye dwe ye kura ase a
ye nananom ye pharmacy wo kura na okwa afum ahwe no ho a wode ko na nso eduru twabre no a afi no de ne ma na yirenom ye so omukọ krokese mu koye den ekodi won dwa koto won ne ma papa bi to ne car na afi won ho se bibia wo na wieye enti yen so how bia ye wom no ye wo na wieye ti yen koso ntwen Ewurade na daachi bia ne ye de ya ye mfi no akọkire Ewurade omo a enam ye so ma omo so behu Ewurade no ye de omo nyina ne ye busua akọkire Ewurade yo me da se antikrisi wa ya de pa wa chichi pa wa chichi pa me da se wa ma ho kwa na Nyankopon akasa afamu na ye famra evangelism pastor wa ha say there how should we as a church ye betimi organize ye ho na sa se ne antikrisi a cheche mu because we can addition baby so wo mo di nisuo egu no o da so mo di anigye ebetwa in terms of evangelism say we are se ne ye etie say na ye betimi relate no into evangelism how hard it now e chese di nisuo e na be ye batawie no ye di anigye betwa you Bismarck I'm say a very important question and our busano because evangelism assessa kakra my main kind of said may kind of from a pastoral point of view now answer my bad sorry the name krumha ana uba Europa maybe no better say Europe de Kenya mesemwa ana kraje edin na me madwen ewo ho ye minim say ye wo difficulty and challenges ma me use we challenges bi wo but me accept it say edin because Bible ema ye ti ase say the mama Chrissy agem say ye de anisuo ye yire ho eye die Ewurade eye den odi amayen na di aka no ebeda na anigye because but the mehu ni say to baby a ye ma challenges no momu ye den eye kese ewo yanim enti ye te ho ye asofo yi oba o say a ha de okoka nyamesem a obi anti the days of nyamesem na you call the tent egosi ho e ka nyamesem it doesn't work okay wo emre na sesa krona isisi ma sesa enti esi you look for various means ye betimi akasa nyamesem na enye se ye kosi tent abonten se no kra se tent abonten ye twam ye bibia ye wa sorry dem wo ye wa sorry dem a omo te community no omo nwura ma sorry dem because apart from say wo friend say bra betie nyame asem o ma sorry dem no baby asori ho no menye bibia ma community no emo mu hu se me ye den ye part of you ba bo be kan nyamesem dia wo dwane se mpacho me the leaflet aba oma until say ye be find ways and means ye be ni kakra ebi ni sem because obi tiefo bi tie so for any can be change say ebi ni food bank ya ye but ye move forward yenko yenim chen food bank no enti niam bi say ye beko neighbors no ye beko community no say cleaning ye ma community bi e be ye bia enipa na omo community na asoro wo mu no ehun say ye asoro form no ye wo omo interest at heart because Yesu a year account ye Christ object lesson. He ministered to what? Their needs and an obedience say, come follow me. So just say it is until say me ye hot drink. Edia mom until say Mother's Day new. And Kenya ya nanka sorry no ye go around this community ye bought doors I will say do you have a mother here ye present kit to be say fruit be kit we have to be very innovative. That's right. See yes innovative now only on my building relationship no enti me ka say and only hard work no because say adwuma ye can enye easy nipa wo de wa no be kan ba free nipa na omo ma but we hard work no for a year na afi yakofo obi abigina ha ye be kanya mesem minuano so easy because man fan command fruit no 1 month na mijaye me di fruit no ko he no me toa so ene ni build relationship genuine relationship na enye se me pese obeti nyamesem enti se nyamesem adu na me se brabeti bia ebeda ni eniji excellent ebeda ni joy in the morning yo me da say pastor why are there pastor wa checha busia for sa question we na very because last you couldn't say worship no nya say ebetina ha say na ye de ayeye aba na say ye tonwom nko part of worship ne say ye be kwa bonten ni akwakoka onyankopon ase ntu hwe Matthew o hensem a Jesus Christ edema ye na part of worship
ye hu ne say worship nko a ye say wa ba sorry na bia abeto nwom ba wo kwa bonten no akoka nyamesem no last week na addition me hu say no so a part of worship and you say very very careful. Excellent. Yan twaso na ve yan hwe waiting in God's Sabbath rest. Yere twen onyankopon homedagye no mu no sene eno nso ne twen no esi etie ye hwe bibi kakra wo Psalm 92 anti-Greek sisa why kradwa yan hwe Psalm 92 no kakra Psalm 92 no ma menhwe na trapo ya yebekenkan Psalm 92 no ma yenhwe no from 4 to 5 na fe 12 to 14 yenhwe nsema ewo hono Psalm 92 say verse 4 and 5 no say na wo erade wo ma mani je wo ne ye ho onsa anu nwuma ho na medi erusie erade sede wo nwuma si susu fa wadwene mu dopi yes 12 to 14 yeah so otene ni befife se abe obenyini se Lebanon so twidro yes right one a wate bon erade fie no obefife ye nyankopon abenwa so obekoso aso aba nkronkro bre obeye akese ne from ara that's right the atrese erade tene oneme botan na de entene biara ininimu amen amen yo ma menko doc so ha say doc yen hwe sa samsi infoni be na twakere now actually say ka kwan be fa so ye be train na sa wo train nye easy kra holiday Ghana does this crave about we say Guinness World Records and ipa bebre yes on mobile we say obi to nyom sa nyom se 5 obi no obi to nyom abrantie bi nso kogina ho ni bebre na enyom nko na attempt Guinness World Records no nipa bebre aye attempt na bebre dru baby a omosha ase na omejai adenti efise obraba enti waiting wo twen no say when ya hoden a very difficult that's right and untina onyankopon asem e wo Isaiah ka say omo twen awrade mu no omo ye den omunya hoden foforo na Psalm 92 ka say ye twen awrade no ye twen awrade e wo no homedagye mu na homedagye no oka onto we say okasafa Sabbath in the context of say onyankopon ba de or this Sabbath ni si ho na osaka Sabbath in the context say from verse Psalm 92 12 to 14 no Sabbath in the context say ye boni a onyankopon ebeje ye well na say wo focus na wo ye we say wo de wadwen si sa niema no so na wo je wa home e wo onyankopon home da mu a sa niema we no so odwen se onyankopon na abo onyankopon na aka ho abedru samri ojon se wo ye bone anke senko wo na se onyankopon yi ofri mu a e ma onya odo e ma onyankopon na sa odo no e ma wa hoden e ma otim de twen on se awarefo nipa mienu ware na oma ware awie no memfa ne se adwuma na asem bi e ma ba kotu kwan a die betim ama omatima twen omo ho no e ye odo yes enti Psalm 92 ka say twen onyankopon mu e wo ne homedagye mu a wo dwen ha onyankopon abo ene se wo ye bone a enka owo na se onyankopon sa agye wo na no be ma wanya odo ama onyankopon na sa odo no be ma ohoden ama ode atwen na osan kan o se ye twen awrade mu no so wo hwe Psalm 92 na osan use word be a wo Hebrew word mo no e kire say yede ho esi ho say living sacrifice ama onyankopon enti ye twen no say yede ye sanctify ye ho
ewo otwen no mu na abra ye nya odama onyankopon na ye nya ohome wo home dem no na ye nya hodin a ye betim dia twen onyankopon great me that say dog why ya dey wa chichi mu ama na to asu mu kama papa ye nto aso e na fe ye nhwe anije ba anopa me pese ye be kan psalms ahodo be ye miensa wo ha sei na fe mama ada Kingsford akasa ho bako Psalm 5 verse 3 na fe ya hwe 30 verse 5 na fe 49 verse 14 ye nhwe sama ewo ho no Psalm 5 verse 3 and you know Psalm 5 verse 3 na fe ye wie nso a ye behuri ni akwa kan 30 verse 5 na fe ye za huri ni akwa kan 49 verse 14 Psalm 5 verse 3 Osie Radi tiemine anopa anopa na mesiesie mama wo na behwe wo kwan Psalm 30 verse 5 verse 5 Osie na nabufu cherry kakra bi na nadoye de etena ho cherry se nkwabre osuo besoy anajo na ade chia na enije aba amen na fe okọ Psalm 49 verse 14 and so 49:14 o say oboa asamando se nwan owuo hwe wonso na tenefuo betietia wonso anopa na won die asamando besee won ahofe na wanya tenabia bio amen yo ada yen hwesa psalms we symbolically no anase edaben na breben no de abudie edigina emra onyankopon ne gie tumi no eye adwuma wose anigye ba anopa nti no de anopa na asio morning so ye hwa ohaw ni amanihunu a David na say Israel for kom ni nyina no anyomtofo no edisi wo say e darkness oppression o mu kom amanihunu no eyesum na so wo sum mu a da bia no ho pre wo say e han beba sa se han no ba e na wo je so beba nti David na ne anopa sum mu no ehon na nanigye wo se onyankopon betie ne na afi waje na free sa o ha oni amanihunu a wo mu ehunu no ehon na brofo beka say redemption comes in the morning na se o ha no amanihunu yi mu se ehan bi be tono so a na onyankopon han no ebeba anopa nze ye ka anopa ye nyina no ye nim se anopa no ma ye fresh start that's right eno ma ye ma ye nidaso se de atwam no me reflect back de atwam na anopa hima no e de nidaso foforo ebesa abreme sa ndi anopa de aye nidaso ensam a na David e ma ni nkuranhye otwan a wo twen no onim se at the end of the tunnel no there will be a light light and also ne anopa nyankopon boshe no ebebem na ti yehwe akinkanse bi wo Marko ngoma no a 16:1-8 no a enya mre ne yakanya unse mra Yesu yebo na senuam no ema esum ebeto na chidifo no so nanso mra wonya ne ye no ema ne morning no light no esa abai adentia and that's one I can omo nya that experience no it no so no dey share yan so ema nti ye hwe Psalm 30 verse 5 no a osi the dear chon say weeping may endure for a night but joy comes in the morning that's right and as sum no osun no beba sa then so han no pia anigye beba adan anigye beba onyankopon favor will come upon us. That's right. Si ehwe we nyina ye de toto Kristo ne ma oba no. Ewiase aye timu amanihunu aye kom, otwen aye twen. Nipa be twetwe yen. Se to da bi kura among Christians no. Ye twetwe yen ho se Kristo da bia ye kan se Kristo ba oh my. But the joy will come in the morning. Emra onyankopon ebepie. Nti we nu ye anidaso nsem a ode man se hwe adisem kom
this duenum 22 verse 16 ke kan ho a mo say ho o ka say Christo Jesus is the bright and morning star. That's right. Morning star no obie anajo anopa no na ehunu the morning star. Yeah. Nti ani da so aye wo Christo mu no samre no ne yenyina so yebenya oje no a ye twen no nti se yenya hotoso ye bra ye ho ase ne de egidie eto onyankopon so ne tena na asem no mu a that joy will come in the morning. Great. Ye how no to betwa owuo ni amanehunu ni a oyawa ye die no wo se babi a wo sisi amana ho owuo ni ho yade ni ho ani gie nko a ti ho ne ye ni gisam no ebeba nti ye ne David ebe ya adwen wo Psalms ye kan ye Psalm 5:3, Psalm 35, Psalm 49:14, Psalm 59:16. Ni nyina no eka anidaso a na wo oje a onyankopon obeje ne ma efise sa mre no anopa no anigye ebe firi mu aba. Great. Me da say yedi sua no ebe twere ase mabom ho modern pa mama ho kwan ma twere jampo nyankopon ede mo aye adwuma abusiafo mo nso yebeda mo ase otwen ehonhom ye nyina yinim say ma examples a yebetimi anya examples bebre wo twere se mu Abraham nyankopon share no bo. In fact Abraham twen che pa yi ansana no bo she no ebam otwen enya de a akono egokura mpo nanso mpinifo aboa yen ama yehu atrapo yokwan ye befa so ne atimi atenase wogidie mu ne atwen onyankopon sanse obi a wotwen onyankopon bia no awieye no oye nkunimdie oye nkunimdifo anti yenso yenya courage na yentwen onyankopon na wieye no yenso ebeya nkunimdifo yebeya nkunimdifo kota na ba na wieye no kwasem se Psalms ngoma na na se nwumto ngoma no ayede pa yie yasua eniema bebre minim yie pa se samre die ye kan the book of Psalms se ne ye hyase ye hu ye no ye miye se samre die monso mosua ne bebre ama ebeboa yen ewo heaven akwantu yehu okwan ebefa so akenkan Psalms no yehu se ne Psalms no eche se ne esi ebompaye yehu onyankopon a wokron na woso yehu onyankopon a nakoma etie na afi wa brɛ no ho asese obesan agye yen yehu anwuma ewose eto na afi yedigye onyankopon aye abrempo a yewo ananafo asase eso afi de yehu onyankopon abra ya abuase atwe yen emfa yen yehwe na ose obesori na wagye yen ntanchia ne niema ekoso bebre operations ne niema bebre nyankopon se obesori na wagye afi de yehu se onyankopon ni mercy no ko bro ade nyina so because o hwe ye money iniquities se nyankopon ni mercies anase na dom na bro niema nyina so ko se nke nyina wo de yesu so ne yeso a nka obia enwe hwe Psalms no asa de yefoma me yehu wisdom righteous living se opese o trasia nyansan wo se wonya na wo de trasia wo se yen kan yen na unse bibia ye kan bia no we na wieye na chese na nyankopon amaye because e betimi akan ne tie we na wieye se we na wieye dia ende na san na yen tenase emma twedi ampon nyankopon sanse onipa emre ne fly and there will be quite obituary bebre na o nim the day I want so beko enam say yenim saade ni Psalms no tue yemfo say yen kan yen na yen sere onyankopon no my wisdom na atimi e de atrase sa na afi so Psalms no esa aboa ye ma afi ye ba be hu onyankopon enhira a e wo say ye hira no na de a ekron ene ne tumi ekron ebro ade nyina so na afi wo saade ye ko the lessons of the past say yentwe yetini enkohwe yachi ode Israel for no ko machi ekohwe se ne okwan ofa so gi omu free Israel from far desert so omu baaye no be plant omu ewo enemies mu no okwan onyankopon fa so conquer enemies no a bepem nda ohwe ba bia Israel wo na hwe enemies atwa omu ahia na so krokete obi aso ntimi ni omu so ana chese nyankopon ne bohye no so se sara na ye nso etoda bi ne ekwa wuyanyi am aye nko yachi hwe time a wo hya ase ene sampo mpensu a wadri yesa na odi onyankopon animunyam ene na yiye ede ebe emano sara fe so ye ba hwe se last week ya na fe ye hu se ye nsom nyankopon abra eni awieye yem yi na ye ntontom ne din na this week no maboafo na aboa ma ya crown the whole lesson say nyankopon the final promise no enyamba mu sanse
finally no onyambe kuntia injustice ye da so tempenten ko ye da so bre se sa na tie dia de na wo se ye wo se twen Nyankopon ene dia wie sa lesson ni Nyankopon ensham next week no addition for ba new lesson nimdies foforo adwene foforo bibia foforo ese babia no say the great controversy ntoko kwa bia da bone ne papa ntemo ma conference ro ababa pema asase su ase next week ye ba be wura mo Nyankopon enhira mo se mo ayene sa say this is the first time I will share na estro say YouTube channel no obe subscribe na sa don say mi adoma no so e kire say yes a video we are beti kinken wo phone so na che say aba na so wa hwe wo hwe a enye say wo nkwa wo phone na so wa so e de akwakomo obi Onyankopon nhira mo say ye ne mo yes a edition e kato ne ba bia wo biara na me ma pastor nhira so kra e mai yo mome mompaye erade ye da wase ba bia odin aba beduo rade lesson mu say ya ntehwe kra ye hu say si ye de ho twerwa bibie ni wa wonyeman ye hu say lesson mu so say eto ba bia na yete say esum ene atwa nyina enwo ahia enso ye nyame a bible amayate ase say your anger does not last enti mribi bedunu ebeye weeping beba no then so there will be joy, there will be the light that comes from you. Iti ye ko ye nyumasui ye ko ya brabumi the esrewa ne se erade mayen fa ye hontwero mayen sumo mayen hu ene enante brabetina yakoma mu mayen sumo no kremu ene honhum to nhira gu ye nso na kan ye ho e wo ye ne ye mu bia ye da wase se woni edi ne ye we ni esre odoba Yesu Kristo di munti amen amen